I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Mil i dobrodošli u moj novi klip. U ovom klipu igramo Minecraft preživljavanje, vodeno preživljavanje 1.13. Pa hajde da krenemo. Evo, ulazimo u ovaj prvi gde piše snimanje. Evo, samo da učita. Javlja vam se kad učita. A ljudi, očitalo je. Ovo je moja kućica. Dobro, za sada je kućica, ali kasnije u sljedećim epizodama ćemo da napravimo pravu kuću od ovoga. U čestu imamo neke obične stvari. Gore ćemo napraviti i drugi sprat. Ona je bila neka moja mala kućica da bi preživljavao. Ovdje ljudi, kao što vidite, pečemo kao staklo. Spojit ćemo staklo u staklo. Idemo da vidimo u sljedećoj. Sačekat ćemo da dobijemo i 20. Dobro. Idemo iz ove kućice. Inače ljudi, svi ostavite like, share, subscribe. Da stignemo do 80 suba. Pa pravim specijal neki. Pišite u komentarima koji. Evo ovako, stavljat ćemo glows. Sad sa druge strane. Evo, ovo jedno smo završili. Evo, ovdje ću gore stavljam nekako obrnuto. Mislim, ne obrnuto, nego na jednom mjestu za blok ima, a na drugom kao nema. Evo, to smo uradili. Samo da vidim ili imam ovdje ne shears. Izgleda da nemam.